abena pokua ahwene na tufo ede ona was our time no ede betwi enye time ye medin ti wo bodi na boni ye CJ abena pokua ahwene atena se ade anchi ona ba bejeje ho abena pokua ahwene edina wabo no kai edina wabo no me just adaje na ajije edina na wabo no me adaje acheche ho obi na bo se bomidin ma me wa he correct. Betonka. So we. Oh, nyame adom. Okay. Me ho ye pa. Na wo so Yeah. Na wo twimu dem gidi sabe fita nko a. So maka. Aje mo pata me ansa. Aje pata wo. Ene o se ya hoboa. Pesca ni go. Okay. Adwa. Yay. Oh yeah. Oh. Dada no a. Okay. Dada no a na say ye. Na say ye. Ye won kwa wa ho adin bi. Be fa na sa. Ye na mu kakra kakra. Adom nti. Okay. Na uni papa abula djuma no wo na sa no. Ese se okọ door to door. Door to door. Opara du si je mfa asin no ofu nyina nche no. Hey Pablo. Na wa kese so. Ze sika no ho. Sika no ho. Wo mojam. Normal. Wo mojam. Body number. Ade de wo mojam a wo ye den kura na. I say obi a wo ho yi. Bia efie ne mojam no eye aten adonko. Opa no maduro kon fa bra hefa. Wo de aten. Kese no wunya. Wo be for so a wafunu na betoto but body na kasa de emma. Nti na normal. Kese Pablo fie ho body wo ho. Fie. Sanity. Ye na sika kakra so be kan. Na sumdue na suma dwono. Ebi wo kra sika ma kra stock kese no be ba na. Ma do to do na chi de bi obesle me kakra. Forget it. Say adwuma no so. Forget it. Kwase not adwuma no so. Pablo, why 2020? The whole Ghana wa constituency. Me ka na omo jam ti Pablo. Enjoy what? On the Ghana nyina ye no ho eno fra antwe. Wa mfon na nya say north nko a. Yi crying. Kuma we are say na nya de ketwa. Na say omo conference we are mojam. Na CJ ye be hyase. Ya botre me na memo hyase. Oh, na ze wo twen de yin. Ye twen. E cha na ejo ye nteme. Achame DJ Amuz ya bo akoda okay. O say eneye Ura Foster a champion. Foster champion. Cornerstone Baptist Church. Okay. And then woda CBC Domi Pillar 2. Happy birthday to him. Onyame onso birthday o. Onye no kese. And then George Mbianso birthday. And then Eric J. Kwame J so birthday. And then George. Unim George Mbia. Oh, minim no pa. Okay. And then George Mbia birthday. Happy birthday to you. Hey, na dia Lester wa say nya de ketwa ho. Lester no wa. Wa party be ye. Na say wo de oba obi anim say. Oba de no waba. Waba. Itu de wie o de no. No door to door no akwajeje. Say wo be so na messenger de egu mu na nya de ketwa. But the fact is say onipa no de ba ye nko ano e wo se CJ ma mebre oni se de o ya de okoba ye no wasesa meme de ani say de bi atie yanso message na e wo bi o anti ro ho na ye mi woni na ye ye wo SMS e ka se ye di akira e ka show no kran ka ye oye o wo bre nti oye wo chichem oye minim na meka oye nti ye ba no amia ye de ye da top choke ase Samsung ye da latex foam ase and a Vodafone wa madaroma okay nti CJ me de wo hyase wo da ankoda obokrata no me gidi sa asem we wo de wo fie kra no still wonim de ekoso se wonim se ese abrant be fe na namo akoye se wo hayo ena wabo ne yiri tuo se oba na ka che ne se ono bagana no one ne mpra bi ode ne twen de dada ne ex boyfriend bi afeni imano dua ba be kansom abeware ema be ma wono so hu ne se ja ono a na be fa oba ba brochi be bre ne ho ne ade ma che se tutu nyoma kakra so no manyi o na namo akọ 49 years no oba no 50 years oba no de Harriet na CJ abranche de board hu tuo no de owu ye na de yete ye ne se Harriet no se si akra nkwada obokrata meka nche so gusu da ya sabia ojara hwe ono no wanwu na Emmanuel Dua na oye center of the course no nyina no wakasa ene da anko edi mu amane ba Emmanuel Dua so wonno enye no kreda se one Harriet no krompo no e won sese bi etete so ne na twempena decades ago
Just say enfi bebre go. Just say omumu ate crowd. Or say the last time no crowd lady ne friend no. And no just say ni mami efim to meje na ye. Was say ye ne crowd no one fa ne kanko. Inti kwa no ba ni po na wave no na on kind no on recognize no. And a rare be fan just so minutes or do about 45 minutes. And no do ye na se no koye until lady nin can biem. Kosisa same way by ya. Na namu akobo no din say. Harriet na catch and said you no person baba ye Ghana nie. Inti ono de ose on pie obo ne say rano ontena se. Na ne ho tono na o metire mu o meka no kre ba bi ko no dua ka kire ne se oba be ware no enti wo bo amane so oba Ghana no oba be ware wo no enye no kre wo se decades ago enti no je se be se fie aduo no kre be twam awani awrai enya bibi etesa wo se no kre so no na twempena pen bata che bibia sai ni ho ene abana me wo fie no metie audio a be ma no eye ansana woko ede bre na busiafo ansana obebo oba ni etuo no yeah otumsa na ode yawo na kasa ene ma me no nia metie audio no me hu ye ne se ase oba no na ode ne former boyfriend huru sanity obeko mu kran so na de bia kan no yampa e mani bi ye odi tware mpoa e mani bi ye pa e bi ye enei oba bi ti baabi bema bi ti baabi odwene ne ho na oba bi de ne phone odi atoni start DP no they are to the status ebi kura wonimu no obi wakra na onimu no but oni no ni sa relationship no na odi huru but odi to odi huru obi tumi ebi wakra mpo na te se bia ni phone no obi tumi de be man bia ya sadanfo no odi na to ha no o kan we o kan sem we my own dangerous my heart are dangerous we are cool like that dangerous positive vibes na eguni status we yes na we create enmity the map abema no so no na de agro na mudie ne kropo no enu sa level no won ebia ni oyima no dia se abema na ka sem we ya ma nko no kura wonimu da oba ne de ne din di nkomo wa da oso wonimu da na oso de mpa nyina ne se Harriet ho nto no wo hwe be me a utum se wanyani afiri me kire omudate ye bia na mo be 22 years 25 years decades ago dey na say over 20 years see you say ene oso no krempo no opportunity krempo by o mani nua ne younger brother and kokwaje US visa for 5 years was at the age of 50 years and obekwa kwatena broche so okware de na okwaje wo ho 50 years adwuma be na wo kwakoye bra be na wo kobo at the age of 50 this are questions so oba Ghana be ware yes so obeware na we oti obeware na no de papers abefa be ma na kwa according to audio no enti no say no Emmanuel bisa say 50 years no okwaje den wa brochire ho oso wo fie won kran ha sei enti no osep den pa na aka wa brabo mu a opa enti obetu sa na mo we wo se enya no kre na wotie de oka no say de ono na sem na eka de a gay yi ma me aye kro friend kra no so wo hunu gen one recognize no because a che gen mom na ewevi no and no kofa no ma na konya tena so 45 minutes no frɛ ye na se koye on share lady ni biem on ne nkasa biem CJ but let's get this two right baby a mistake de yese oba ne kunu da so ware what in kwabana say oba ti say bia me ware wo me ni ye nyaye ye gu aware no na me de abna e twa ompoa say e bia me ni ugyae kora na abna na me kofa no ene ye one thing na e bia me ni wagyae ye ni hwe ye de a se me fa abna no onya wo asema what in kwabana say yes na say ne se woni me gyae ye gyae a de me fa osuma abra wa de me ko hwe de absolutely you get it but so far as you are so married some ye kunu ni yere say impo wo sa adwene ni mpo a kopem se ebegu aware you didn't even tell the man say bia ni jago ko for the into no to me utie mu a enuma bia because enra say me tie audio bi o mo say obusuani ba ko na wonu che mu o de man say be ma ne ko huru sa ema asesa ye linguist na bibi sa e wo ba ne nyema mu na o de be ba Ghana enti wo say oba bi hon ma opese ni kunu ye jealous na say be man ye jealous bebre na tumi ye sa ne man just to make the man jealous na say na ni be ba ne ho so say e wo say me ye bibi say but I just say dey wo kan on meti asese bia say wo tie aware ho no untumi ntu sa na mon say wo de be ma foforo but no krompo ne bi wo na ayonko fa krompo wo ni be ma bi ntema na say bia say woni ni panagia na say munya ye no the number of times and I said the continuous posting and sanya man krompo no etumi ma because obi won ma wo ni na jai so no na kuma mu no
ono de on tia se yanka we no business one will say between a man and man bet me aka say a man ya omota edisa social media no edi ehuru nti wa be man no so bi kran pa na social media ho ni ho but be nya crofo mission status I am status e bi kran na wo be man no blacklist wa block you e won start yes into be nya crofo ma friend say anot abananse wo hwe ne start obehunu no ne bema bi omnam beach omatwa mfoni na ode ato ne status obehunu no de bema bi picture ato ho obehunu na bema bi kura ne nsa no matwa nsa no nko na ode abeto ne start se mimi yekunu amene meyire anotwa abate a makoma ebi kura na tawante waka kra bi wa yentam eno kwa na sparky asem no ena aba so enti yankwa obi de comment bi aba Facebook say it's not for the last 20 years. How did she get his number? Omubusa say, "Kwan be na oba no wa brochire mo." Ofa so enya. Yes, CJ, Mr. Anson so send the same message. Or say, where did the lady get Imanodua's number after 30 years? I suspect there was a communication here. Number open number. Yeti so say na wo ho asema ba na me se me pe wo number. Kwan bia me fa so menya number menya. You will be shocked with some me friend. That is it. Asemsia ebetimi anya busuafo no chato okra me I'm not holding brief for Imanodua there be but eba no se wo nya number there Miss Anson any ye road ba wo Facebook we e simple crash so benye obi number woni mo bia onimo no definitely bronze bia mo say the same area onimo family binom onimo nuanom bi onimo busuafo bi so awonti no Imanodua asem a wo ka ne nani ne nchemu ode ba no let's hope and pray ene se onim ho hwe se ma me ne ho beto na se de wo ka Imanodua empire wo bo se Harriet ho to na o makire ne mu ba bi onu gina ka kire ne se oba be ware ne nti a wakoka kire na nam wako amana enam so na nam wako e de fratas for asasi so no because ebe kase asa na asasi je hwe anya baako enya mienu ohwe atakoso man kasa na ye depressed because the man was depressed me your body from the kasa no was that depression uti audio yes the man was depressed. I wish I downloaded that audio the man was depressed the man was depressed me say me screen recording but the man was depressed CJ yen nyina ye ma to da bia ya nya botre enye bibia na abeka che wukunu enya sembia na bebi ono akache be ma nye ekunu ko a empnampo na mochi a because he say nra say yesi kumasi zongo ho ba bia baba wa 32 years wa wo be ma ne sikan wakuno wa wo ne sikan yakunu omo ware yo empna twe so enti no say empna twe na say ya ware no ensem bia wo bie wa no aka enioma bia wo de toto because obi won ma onye hunu post na apɛ no wa fa adwe no dada ubehunu so nipa no ka oye innocent o but wa ma obi afa adwene woni tim say ubekom kwa no na bibi say so ubekokwa na hwi ni wo enti no yenye ka social media na aba no wo musi nyina na ye hu na taye na post ni ma ne ade ya ye nto ye bokakra yentu ye bunti no ho asem ode ankwada obokrata ni mu eba ye no say watete bia Imanodua wabekire mu ono so wabeka ne de ni famu de wonim no hwe kwa papa panyi se odwe ne ho tini ba bi dwe ne ho so ya akofa asem abeto abutu dwe ne ho na eno chi so no anko ha ya wokọ kratafeto so miensa CJ na wotwe atwa mu no na ebeto dwa se agotimezope DC yo no ewo honom ena chese ne omukwa yie yesi chairman ono ewo eye constituency wadom ne yiri free mu no omukwa yie na wo sha Emilia emefa ono na ye DC won agotimezope mansini mu akwati wo mo former constituency women organizer yo ye member ewo loyal ladies sister you blows na ni ho eyiase o anko beka sa bankrate pani de wo komansini mu a eba no district security council na wona woda no na DC atumi akogina yesi akototo blows maame ne ama yesi brocha ye kita mo krade twitwa maame na ni nyina na ni ba ku sei ene na chemiti se wa ye den mama me tiase se wa ye den na CJ the anko kire se ababa wo ya buru ni akọ eye police station ho
akoye reporter omo chese whole central honum why report after 10 days mama na be trend dia man medical form of the hospital edi bibia ba mo so nkofa witnesses mra wakofa witnesses mienu abrem wo police station wo amomatwo om statement be see ene muntu to San Fred DC no enko baby ya be see ene muntu to San Fred DC ebisa ne ho asem abna meba DC ni friend saying your friend Emilia Emefa Azama What am I finding Emilia Emefana? Yes. I got him a Zope district. Esi Saturday no am ko ye wo. Sabe me ndama. Enti today. Ye wo adakunu. No mo sha got him a so oboba twede wo. Agotime. Vote hwa. 10 days ni enti ayi arane chese. De ekoso no eha no. Sanse obi muro no mpai nani emma nani nhunu saa. Yes, was a crowd one to form. Emma regional minister Pennyfo and the bodyguards and not Emma Raisu. I'm sorry. Make I say, Archibald Lecha, Oba a year ewo adakulu hobi. Oba or free hono. O free a year na say a hano koi. O free adakulu tempa. Oba antem into free hontem. And or crime say or ko a year for fro agotime. Because all MMDCs in the Volta region report to the regional minister. Yes. And to me, Jinasa Kwenya so Honorable Archibald Lecha call for this case. And then Volta regional and I'm a 1 week. And then I watch and CJ, yes, the whole central post for. Minima say because we dissect chairman, nas or chairperson, we dissect penny because a district the ban bambo na abedjakun onona a head. Now what to them run a show and some echo boblos who boxing where yase. Nas the whole central post for ain't mean to some from and from running to baby a da. A running a jifa college was on the or petition IGP. Now what chance or bra whole central post for elbow, our honor no. Into IGP mrem. Minima say it yet me sorry bro bi akeke because we DC dia no mo mayente asiesa oba besia no da hey oba besia sometimes they be akase ye bija wane ade aso oba kama ma office bi etesa ontumi sa won so ahoro ba ya bi be se wo you need to control yourself na the afia ni so nyina na yesi ya react a nke bia ya beti ye kopantan omampani kwa because of us so bia ya dipa so nti adwa omampani ese girlie ogine dwuma ni eso ogine dwuma ni yes si wadam o yes o who DC the president who representative who na mampani na this DC oh mensi no mu His Excellency Abina mu senior ho no Nanado Dankwa Akufuado se wutie anapaya your DC for Agotime Ziope has misbehaved. Unfortunately, how many days we yase CJ wakonto kwa we yase omampani unse he ade ma me say oh eya me yase lady nani baako CJ ahono aye kakra nani echi nyina twitwa ayo benya pictures online and you share some of the police station. Ama maye de mo be nyina ono na we pre na wakọ hospital mo so ansan kofa witnesses mra wode o maba be sie ne mo to San Fred DC se DC se watu afri agwatime zope ho se woni hon mo biem anase commander esuo so okoka che DC wokọ kontokwa wa yase etibra ne be yi hu ano na do fire no na ogo so tiwaro mo se ono no bambo be na security be no betimi dia ma o manfa wo agwatime zope ho DC ya ombu ne ho yase na kontokwa and yes, I announced that if I say, party member, I was the constituency women organizer. I want no free so was I a member of the loyal ladies. Was my quarter a yase, Abufu Ben Kwan, Mamia Show. I want to be a show so cocoa yase. Obabesia, a moment. And to see the no so the uncle the worker and any say, and not me dim one man ye amount no. See, and a pebble is all come once. Sagana as number one, a good producer, lance minister, and attribute to Safit no to a bank. She who do dear go a so see a bit true a year from a good year no quite person near dear no, and no na quadrint to Africa dear. Now, Omaya, LED. I was say ye two from a good year no, and I say be a ye what not ye DB corny ye did a Juma who do in ano Ghana and Itikai, the uncle Abu Muaman Yoha. Daily graphic in Yakwaku.
yenim se CJ ho asem ya ka bebre enya wu CJ no o me din dey trend pa tie no ba dey magim fans we justice to na asem ne kai wo Chief Jerry Forsen Chief Justice asem na ye ni mo ha utisi Chief Jerry Forsen utisi enyewa CJ na kan Chief Justice sa mesra mu nsimi ha ya Messi enti wono ne nsem ha wone mampanyini ene ye won sese ye froma wo so afena mu so ai sa said ye kono ho mfonyi da animu ana CJ ma mewra daily graphic mu kwata fa to so aduo no this lumen ha dwen ye di ho nkoma na Patricia du say poku ni mfonyi da ha we executive director ma data protection commission no o say ya wa app bi wa phone no so a wo download ya se de mabosia na the moment I be download the app no on say CJ hwan crofo download ni ma na the terms and conditions number yen video and once you me accept straight yen kai musa de na ye accept ye na say app no wo accept ya na say wo mu wure hake wure mu contact ni ade enti woje bosia no ensi hu a wo no so chen bosia na mu no a wo je no eti sabra no so na wo ntua ya na ye send o pictures no mo send o bia wo sister bi number no wa say bia CJ bro omunim say wo nua no ni ya send threatening message a command say wo nua no abeje bosia wo app we so wa matua ye post ni picture enti empanifo to for say sa app ni bi fake cash x afọ mu okudi credit pop cash sika pass fake cash na so wa ha biem afọ soft cash sika dua akwa aba cash ultra loan pro mac loan coco loan busia fie mom cash on loans ana CD story na wase sa de na ye hwe hu ye maburu na ase ye ya pa bosia je dodo no sa app na download je bosia ni nyina no ya hwe hu ye a ebe wi ase de nsem bebre na be banti maburu ne hwe na wonche won ho emfiri ho ewo the daily graphic do obokrata na this has been repeated even last week me bosso or say menstruation not by choice some ma ye bu yensa no it is not by choice enti amanfo bia kan wo mo de omu ko mu omunya omu first menstruation we no so primary 6 no 12 years old no onima de krompo a said the answer yes it ni nyina afa amoase pada e ma ye bu yensa ye UC said the ne bo aye bare ya na nse bi ko ya kodu 18 ya kan na bi aba bi so 15 ene bi so na nam 12 ase ho de no enso nam 12 no me de beba bebo ho me de beba why me bebre CJ why o de beba why me de beba me project no me project no waka sa me bo pad shi de na say o no obusa me say we na ye bedi ho nkomo yakopon ya ma ya woda ye bedi ho nkomo ya no ba foundation na ye jeje on say na no ukodi birthday na CJ say birthday of man ko bi so la no mom jeje ho na hype muma me man ko me dru hoja no sije de to da bia maka chance next time ko be bia me nkoja ne bia maka mo koja no me fa flight di kan oni bishop mo ba late mo ye late aba wo se me wa ma wa wie ne to adwaye na next year unkoja no me nko o de me ba na me ma me ma me uraire baba kosa adesen o say me kan cho so be ma 10 boxes of wow yedasi no ba foundation dana say tino yedasi pa nyami sra no yenim se wo ye bi o so be o dana o modi aba me pa cho yati ya presentation kama we on mama kwai dabi me kan ti katafa to sunsia na medema no e wo daily guide mu na who say December 2022 no na oman yi mu ADB wo mo abomodin adi dwuma ye 2022 national best farmer no 1 million ultimate prize no penyefo edi ama no na wo hwe ma adwumadie na eye fekeke ono abobre na champion na ya beti fimra se bedwani wono aso na ye so afa hwe ku adwuma so na owo ho no mu bi yo mu nyina ehwe ye ede abasobo ne eye owura na chede wonya ni nyina no wo mo de emaye na adwumadie na se no managing director wo ADB Alhaji Alhassan Yakubu Tali wono ekasaye na o chese ye disbursement ni nyina ne plan ni nyina no wo mo saka ya chese nana ya sapon sebo no na wo na minister of food
na Greek so musaka no ho ne omanyine nti no sese no wo mo diamanti na na ya na ewini 2022 national best farmer nti bosse bia ADB ɛsɛyɛ no wɔn afɔfele ɛde ama owura no yɛkɔsɔ akaso nkɔsɔ wɔn adwumaden mfama ɔman Ghana na wɔn kyerɛ sɛ wɔn bɛ invest 1 million Ghana cedis ultimate prize no ɛde ahyɛ construction ɛde ama Sreboa Agritech Training Institute no yɛn no ɛyɛ training center wɔn ɛhyɛ ɛma ɛmabu entiteɛ ne nimdeɛ ɛfa kuadwuma ho nti ɛno ɛho asɛm ɛwɔ ɛyɛ daily guide ne fa ɛtɔ so nsia nti sigye yɛwie. Story be what adomonline.com. I strike Mrs. CA. I say child labor. Over 400,000 children aged 5 to 17 engage in economic activities. Ghana Statistical Service. 5 to 17 years. Bracket, no. I'm not surprised though. I'm not surprised because 5 years. Age 5 to 17. 5 years to say me man tafu eja and I make 5 sa the 5 years. 5. And it's serious. Okay, story now. Say the 2021 population and housing census report reveals that 419,254 children aged 5 to 17 are engaged in economic activities in the country. Out of the figure, 76,439 are aged between 5 to 9. Hey, below 10 years. Yes. 5 to 9. Na say 5 years in body years. Say you jana na ko nyahunu ne to pepa. 5 years. And what for say ye adwuma. Ye de omo kɔ afuom ye de omo kɔpo. Ye de niam asoa wo mo. See yes a sa argument we no. Bomodian na se menim se obeye ho adwuma woni se Ghana Statistical Service for di mu nkoma ye bisama yenim se nanu ye ya Beyonce so otodwuma wosa of course stage so ne baba ne ba 11 years be gina stage so no ne ma mesa se ne nyina na ye sika ne bia wa emfa ne se wa charge and no performing so ahu bia was spice ne performance no and no yen regarding as child labor to say bia on social media no be one man ba na wa exposing no na kwada no ye ne bia ni nyina no edisika eba eno no enye bia na bate bia memia medo anase bia mekofum wo so mo chem ye ho bia akra no during school hours ene do mo na kwada no opportunity so be ko school no na open school na na obeye sa adwuma no anase bia ye mane ko school no kra de de ne ye omoma ye ntia se bia wo say menya daje na me reading ni nyina na me hunu sa I think that Abena, you've raised a very good point. Yes, because we need to get that understanding because and they ye wo awfo bebre social media ambassadors. Yes. Brand ambassadors. Abofra ne wo no no ye be busumi nsia na. No so sika no brand ambassador wo gisika de bre awofo no. And obi nso so ho no ma wo wafuo. Dia me ye no no. Ne awon ye no no. Wonni buafo bi ante so wo ba na sabofra no be man na dinachi de na kwafuom. We need to get the thing straight. Say me ma ye broni ba me ye broni adwuma de me de me ba wura say me radio so TV so. Say me de me ba de pa ewura mu a ene de enye child labor. Na mom de wo kwafuom me na wo te kwabra krom. Ya wo kodo de. Ne na nkura nsuo ni na chi de no ye child labor na. Enti omoma ye nti ase na ye nyina no ye nya understanding no. Because de me no bia me konsuo so na bia me kwa na me de akwara akwa ni se bi mu on ma mo trafficking kwada no se onko school kra na ye de ne boss abra ne de and obi abekasatia but se bia de me ye no me so me training no wase no ebi obetwa was onye no obe obetwa was onye a onye ye choices onye anti no ye sro mo ma ye nti ase sa na CJ ye wie why